Emi, chytro, chytro. Langsam. Ahoj, baby. Pusku? Pusku mi podať. Ideš mi dať pusku? Emi. No poď. Ideme tam do parku? Kto tam je, Kuku? Aber da bleibt Schnecker, da ist die Straße. Ešte musíme ísť cez cestu, Zlatko, a tam je potom ihrisko. Müssen wir warten, bis es geruhigt wird, dann können wir auf die Emuška? andere Straßenseite. Emuška, pozri sa, toto mi povedz. Ako sa voláš? Ako sa voláš? Ako? Wie heißt du? Ako sa voláš? Wie heißt du, Schnecke? Ako sa voláš? Ako? Ako sa voláš? Povedz mi ešte raz. Sag doch noch mal, wie du heißt, Schnecke. Emuška, ako sa voláš? Wie heißt du? Ako sa voláš, baby? Wie heißt du? Emi, ako sa voláš? Otto. Auto tam je, no. Und Autobus ist auch Autobus. Der Schnecke hast du schon einen Autobus. Kde bol autobus, Zemka? Kde je autobus? Aha. Šneky, ako sa voláš? Šneky, ako sa voláš? Povedz. Povieš? Povedz, aby to bolo pekne vidno. No. Zapukaj, vidíte? A? Baby, ako sa voláš? No dobre, baby. Baby. Oh, das hat sie der Boss.